nishimwe gusa mwami nishimwe gusa we uri Imana uzuye icyubahiro uruwera w'Isirayeli kandi uri Imana uru rukundo rwinshi ekuri Imana imbabazi ntawusa nawe Mana ntawusa nawe ntawusa nawe Mana ntawusa nawe reka ndirimbe mwami reka ndirimbe nibone inkomezi zawe Mana ekuri Imana imbabazi wakoze igikorwa kidasubirwamo weretse amahanga kuri Imana nushimwe Mana yera urabikwiye nushimwe Mana yera urabikwiye watoranije ihanga mu mahanga kugira ngo werekane izina ryawe warikuye muri Egiputa urijabutse ikiyaga gitukura utsinda ingabo za Satani ihanga ryawe maze rirajabuka ihanga ryawe maze rirajabuka nushimwe Mana rero nushimwe mwami wakoze ibikomeye hagati yacu uri Imana y'ibitangaza abasabyi bawe warabakujije igikorwa cyawe waragikujije nushimwe Mana yera urabikwiye nushimwe Mana yera urabikwiye rabigikorwa wakoze mu mitima abera twese twuzuye ishimwe ryawe wakijije indwara mu bizera wagize neza ukuraho igihome cyatubuza kuguhimbara wakirishimwe Mana wakirishimwe wakirishimwe Mana wakirishimwe hategereza kuba umuntu agira gute waherekeza akanabazana ibyaha uriko urabyikuramo ingene bibereye kuraha ingene biryoshe Amen.
abafotoye
ishengero rya Yesu Kristo ko uyu munsi ryabyutse ribatiza ryatuje abantu batari bake. Imana yakoze ibikomeye, Imana ibahe umugisha.